Hello friends, welcome back to my channel Technical Cockroach takes a video no joke lamsago. For friends, tini to kacha interesting phone, Realme 6 mid-range ni joton select powerful phone. So tini money hands-on and unboxing khalinai, but isuru khalinai chin tini ni video. So finally, unfavorite part, but it's an unboxing khalisane tagle. Tongo chako chin thane, runai chung tabuk. Update yang tiktek actor naik tiga share naik sing tahu yang tiga so ja tahu mau kasih ni box serial mini same to same kormo color number 1 quality smartphone brand for Realme 6 Vlog sinai tagles pedal tight first no rizak. Hey, welcome to Realme family. Ini tam tongro documentation ke po ya tamu juga TPU case kaham case no red means lele chau air pore tongo sini smartphone tongo tu bo tam tong nasi kerana wow super book Realme ni 30W charger biang wabi ni rating norok nunggu man kena 5V6A 530 30W charger mobile charge kena si interesting charge kena lene seng air pure mano type C cable type C to type C ya type C to USB to side khelene mo jotona tabuk adi chung nalene sini smartphone friends color bed la white color Realme 6 ni talam night talk mono sekak signal so no man kana friends like a glossy color ke phai metal night talk white color ang norok je pro no phone pai khang ang recommend ke white color pai di nai chatta camera dongo 64 8 2+2 Oh, so friends, dedicated slot one duita sim ekta memory card the banane actually jo to company na mati khirina dorkar tang hingai storage anytime full thang manli so dedicated SD card slot ora and friends yago romoi nai khangkai yago feeling bu solid asuk bo hilig ya asuk bo heleng ya to bo yago romna ni khub ekdom romna ni norok yak chikon phano kun problem lak yak pura full cover ko one hand use bonoro khaimano so build quality to kahamno kulogo fiaba glass yamo o plastic bag se so norok cover thebe to na nangnai jodi scratch rong koro hote phone no bachirina kai so friends ang phone no boot khaina sikang norok nai na di phone ni overview er pore boot khabe ang norok bai tese malai nei friends nai na di norok Realme 6 ni overview sungali nai first no tongo uro kaisa 5 hole camera icon norok nugui mangkhana er pore tolao tongo ni 3.5mm jack er pore noise cancellation mic type C port speaker grill er pore right hand side tongo ni uro no fingerprint botongo uro no power on off button botongo er pore top kun krei left side tongo ni sim card tray er pore tongo ni volume up and down button er pore ukologo tongo ni Realme branding to friends uro chaita camera and flashlight so friends jong chini phone no boot khai paika joto fill up khai to fill khai paika so finally ni jong tabuk phone on khai kane pila nu khatamo Chinese apps so jong tak delete khai nai use browser Chinese apps jao अब तो ताबुक नेट बाइंग को फेकन अपडेट फेन Realme ने होते जेटा खामन परे Chinese apps रोगनी ने जे
clean master ni je unhorok tongon jotono phone ni hotel na project ting thamainai friends tak tung test khaile ne chini face unlock buti hai so tar nube ma khana na chikana on project ting thang lock mo te gumni phone ni hai direct lock khaya so no lock ma pore swipe ken ngte ko unlock so swipe tar nube de man khana te se close khaya ang phone gana aro aje pu bo anmu khangna se go o camera ni functional camera ni kinar kitsa effect khayo ang no ma khana ikko aro nu khable saimi ata khayo kaisa ese tarah ke phone gana ikko betala super fast face unlock so chungtak try khelinai chini fingerprint ikko ko da tung phone isa logi Ekko, bisa kayak penuh na? Ekko. So friends, wallpaper na phone time may ya. Stay sa kung ting sa gan phone na kang an yak na kang no. So fingerprint by face unlock to work definitely well. Kasi na sana mo sungo bini je nini display 90 Hz display 90 Hz mane 90 Hz 60 Hz mane tamo jeng je screen lolly khang kai ekta frame to te kisa frame bahar na bagai bo koita picture naha means no norok je to 60 Hz phone by 90 Hz phone display use kai nor gana use kai ga sai mano o swipe kai kan kai je ni animation mani mutikai Instagram rogo norok Facebook rogo je pro khayo apno je pro scrolling khai apno bujiwano 90 Hz te kisa smoothly perform khayo ni 60 Hz ni slide so bini display bo top notch sudo IPS display rijak AMOLED dia AMOLED hingai tikite chakamo hai pa no 14,000 range AMOLED as costly technology as komo 5 lakh so abun baga no complain so display kaham no er pore battery bo kaham no rijak charger bo kaham rijak so mid range ni one of the best phone hinmano song Realme 6 so friends no ronu khana Realme 6 ni Antutu usko 2,86,000 fetar mane Snapdragon 730 jeans lay Realme 6 ni processor kaham airport PUBG bonoro high out thungmanai higher riwoi nor mo video ha hamza ka comment khadi like khadi share khadi subscribe khadi an channel no technology ni kedal video manan bagai mukhai unboxing mana bagai so norok tamo wansu ka mo phone ni beparo comment ke saimano ni tola comment section nong ni no so ya sana mo